3 महिन्यात आणि 100 कोटी भितर सेन्सस करू येता। विरोधी पक्षांनी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैक पटोवन दिवपाचो यत्न केला। बिहार सारकिल्या राज्यान इच्छाशक्त दाखयल्ल्यान रोखडो सेन्सस करून दाखयलो। गोंय सरकार कित्याक करिना आनी कसलो जुमला करपाचो आसा, विरोधी फुडाऱ्यांनी विचारला। काय गंभीर विषय घेवन सगळे विरोधी पक्ष फुडारी राज्यपालाक वचून मेळ्ळे। गोंय सरकारान सगळ्याच मळार गोंधळ घातला अशी तांची कागाळ। बायला आरक्षण बिल हाडले पूण सेन्ससाचे नाव घेनात, हाजोच अर्थ वेचणूक दोळ्यामुखार दवरून बायलांच्या भावनांक हात घातला। ST, SC आणि OBCंक आरक्षण दिले ना। सो टुडे आमी आमचे जे आमदार बाब बेन्झी वेगस, बाब एल्टन डिकोस्टा, बाब विरेश, बाब क्रूज, दुसरे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आम आदमी पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पालेकर, दुसरे आमचे RGचे ट्रेजरर बाब अजय, आमचे शिवसेनाचे प्रेसिडेंट बाब गितेश, TMCचे प्रेसिडेंट बाब समील। We went to the Honorable Governor and we submitted a memorandum to the Honorable Governor and we requested the Honorable Governor for him to intervene using his good office and highlighting certain issues and sentiments of the people of Goa about this insensitive BJP government. The Honorable Governor gave us a patient hearing and he said that he would write to the Honorable Chief Minister about the memorandum that we submitted. दोन मुद्दे आशिल्ले, एक मुद्दे जे सेन्सस ही सर्वे जावपाक जाय इमिजिएट and second is communal disharmony. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा जेन्ना ST, SC आणि OBC हो इश्यू जेन्ना आमी ऑपोजिशनान विधानसभेन गेलो की एक आमचे ST, SC आणि OBC भावाचेर एक अन्याय जाता आणि ताबडतोब सरकारान जो अन्याय जाता जे रिप्रेझेंटेशन ते ऑर्गनायझेशनाक सरकाराक दिला, गव्हर्मेंटाचे वॉट दे हॅव गिवन, हेजेर तेमी घेवन ते कांयच मुखार कोण दवरना। फकत हेमी जी भारतीय जनता पार्टी हा विच इज अ भारतीय जुमला पार्टी, जुमलाबाजी करपाक नंबर 1 दे हॅड अश्योर्ड अस, आय बिलीव इट वॉज जेन्ना बाब क्रूजान एक कॉलिंग अटेन्शन घातलेलें त्या वेळार आमकां अश्योर केलेलें एक डेलिगेशन घेवन ते वयतले दिल्ली वयतले, बट दॅट लेटर केम इन द नेगेटिव्ह। नाव जे ST, SC and OBC जे community, they have threatened that they would boycott the parliamentary elections. And yesterday, 2 days ago, जे Biharant, the Bihar government has released census with regarding the states, जे ST, EBC, OBC, जे population ha general category, they have raised, they've given these figures out. The same formula we have requested the Honorable Governor that the Chief Minister tabortob tene korpak jay. The Bihar government has spent about 500 crores. They have a population of 13 crores 20 lakhs and they have spent 9 months doing it. Goa has a population of 15 lakhs which is 1.20% of Bihar's population. And with the government officials or with the strength, if we compare both Bihar and Goa, this census can be done within 6 crores rupees and within 3 months. Immediately, the state government should act rather than fooling the people. Immediately, जे केंद्र सरकार डिक्लेअर करता, हे केंद्र सरकारान इम्प्लिमेंट करपाक जाय। इम्प्लिमेंट करतासो जेन्ना वुमन रिजर्वेशनाचो इश्यू जालो, दे हॅव सेड दॅट दे वूड गिव देम रिजर्वेशन एज वेल। केन्ना जातले हे सगळे म्हाका दिसता what is important is that this census should be placed. We demand that there is a census placed in 2012 that could also be used. It could be implemented.
But this government is not serious. They are playing with the sentiments of the ST, SA, OBC people. गोंयांत धर्मामदी दोशी घालपी एलिमेंट्स वावुरतात. तांचे कडेन सरकारान पद्धतशीरपणान आडनदर चलयल्ल्याचोय आरोप विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केलो. In the state of Goa, who is trying to produce hate, according to you? See, all these elements are well known. They were also seen in the legislative assembly, some of them. So they are on camera. There are several other elements spread across the state. प्रमोद मुठाले का बैन केलो हमारे ते बासी बैन करा ये एलिमेंट तक. Who are you act rather than just talking about and trying to divide. You act. When you act, they are going to keep quiet. नाजाल्यार हे वाडत आसतले आनी एम्बोन जावपाना. एम्बोन जावपाक जाय. सिरियस जाल्यार you act. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस आनी ओमकार देशप्रभू.